Assalamu alaykum do'stlar. Bizning topshiruvimizga rahim etiniz. Bugun bizda qonaqda Zinnur, Amina hamda Süleyman. Do'stlarim, siz bugun shunday motor kiyinib kelgansiz. Kiyimlaringizni o'zingiz so'yladingizmi? Amina, sen de o'zing so'yladingmi? Do'stlar, bugun biz sizning bilan moda turida suylashib olamiz. Moda narsa ol? Siz nechuk o'ylaysiz? Moda narsa ol? Moda o moda. Moda ol moda. Yaxshi Zinnur. Qo'yshandir kishi kiyim o'rnina janliklar terisini kiyib yurgan. Birinchi oyoq kiyimlari ulandan, teri kesaklaridan, og'ashdan yasalgan bo'lgan. Ko'p yillar o'zg'ash kishi kiyim solim bilan oyoq kiyimlarining bir-birsine o'xshatib kiyib yuriy boshlagan. Shulay etib moda borliqqa kelgan do'stlarim. Moda ul kishilarga hozirgi vaqtda ayiruvcha o'xshay turgan kiyim, tus hamda endi biror nindi motor stil. Bolalar, bu yil faslida modada narsalar bo'lar ekanini biz sizning bilan qo'ylardan bila olamiz ekan. Televizordagi turli programmalarni ko'ray olamiz. Shulaymi, Süleyman tog'a? Gazeta jurnallaridan ko'ray olamiz, ayt. Ayye do'stlarim. 1000 yil ilk İspaniya g'arab ili bo'lgan vaqtda Ziryab ismli kishi yashagan ekan. O zamanda kishilar qishinda, jayinda bir turligina kiyim kiyib yurganlar ekan. Ziryab yil faslina qarab, kiyim solim o'zgartuvni modaga kiritgan. U ertan, kunduz ham kish bilan turli kiyimlar kiyib yurishga taqdim etgan. U qishqi kostyumlarni jili materiallardan, yun, momiqdan tikkan. Ular ko'pincha qora tusli bo'lgan. Endi jaygi kiyimlar jingil ham yoqti tuslar bilan ishlangan, yifakdan ham shitindan yasalgan. Do'stlar, siz o'zingiz qish kunlari nindi tusli kiyimlarni kiyib yurisiz? Süleyman, qora tusli, asin Zinnur, Kuran, bek yaxshi, motor tuslar. Onlari Ziryab qisqa shashli prichoskani modaga kiritgan. Ilkigi yillarda yigitlar uzun shashlar bilan yurganlar ekan. Do'stlarim, endi siz qo'ylarda shashlaringizni kestirasiz ol? Sinatin uyda kestira bek yaxshi Süleyman. Zinnur? Parixmaxerskilarda bek yaxshi do'stlarim. Afarin. Shulay yo'q Ziryab osh suv o'lkasida da zo'r yangilik istagan. Tushki osh vaqtida 3 topqir rizq almashingan. Osh, tub oshamliq ham desert. Mana shulay etib g'arab kishisi Yevropani kun shigish modasi bilan tanishtirgan. Do'stlarim, bugun men sizga Tatar xalqining xazinalarini olib keldim. Aydagiz ular bilan tanishib ketinglar. Birinchi xazina ul tubatay. Mana bizning tubatay. Do'stlar, bu bosh kiyimini kimlar kiyib yuriy? Molaylar, er-yigitlar, atilar ham bobaylar. Bek yaxshi. Endi ikkinchi xazina bu bizanu aybirlari. Bu narsa shulpi. Mana bizning shulpilar. Eskitkish motor, shulaymi do'stlar? Bu shulpilarni xotin qizlar o'zlarining shashlarini motor etib beylab yuriylar. Ayda go'zalim. Amunsi narsa do'stlar? Munsi shuvak. Aydagiz birgalab qabatlaylik. Shuvak. Bek yaxshi. Amunisi narsa deb o'ylaysiz? Munsi endi motor qolfaq. Sizga o'xshaymi? Aydagiz birgalab qabatlaymiz. Munisi qolfaq. Bek yaxshi. Endi munisi narsa deb o'ylaysiz do'stlarim?
Алъяпкыч, менә шундый бик матур алъяпкыч. Әминә, син дә үскәч, менә шундый матур алъяпкычлар киеп йөрерсең әле. Матурмы? Балалар, әйтегез әле, татар халык бизәкләренә нәрсәләр керә? Чәчәк рәсемнәре, әлбәттә шулай, Сөләйман. Ә нинди чәчәкләр? Ләлә чәчәге, мәк чәчәге, тагы? Ромашка. Кыңгырау, ромашка, яфраклар. Балалар, бизәкләрне чиккәндә нинди төсләр кулланыла? Әйтеп үтик әле. Сары. Тагы? Кызыл, Сөләйман, тагы? Ак. Ак, зәңгәр, тагы да? Яшел төсләр кулланыла. Бик яхшы. Ә инде кием төрле төстә булсын өчен, аны нәрсә эшләтәләр икән? Аны төрле төстәге буяуларга буялар. Шулай бит, килешәсезме? Яхшы. Күнне Салават күперенең барлык төсләренә дә маналар икән. Аннары бизәк төшергәндә трафаретка салып кисәләр. Күн кисәкләреннән ясалган бизәкләрне мозаика тәртибендә урнаштырып, төсле җепләр белән тоташтырып чыгалар. Димәк, мозаика бизәге нигезендә нинди сурәтләр ята? Йөрәк, шулай бит, дулкын сыман сурәтләр ята. Әфәрин. Рәхмәт, акыллыларым, сез бик тә сәләтле һәм дә инде игътибарлы булдыгыз. Дуслар, зур үскәч, бәлки кайберләрегез шигүче, читекче һөнәрен сайларсыз. Безнең милли сәнгатебезне дәвам итерсез дип мин ышанып калам. Ә инде нәниләрем, исегездә калдырыгыз. Киемгә карап безне каршылыйлар, ә инде акылыбызга карап озаталар. Шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.